Ini kisah huay, apa frage de high risk cases. Iway the military of armed forces, paramilitary forces. Iway ide na po, iberi bawan papet kumka ILI case, kumus influenza like illness. Gede sari cases. Iway ide na po armed forces, paramilitary forces. Line gede ki staff nurse ki batray po civil hospital po Ganesh hospital, but iway ide grade 4 line kide security guard po IIM kide returnees South Garo Hills line kide returnees iway ide high risk case. East Garo Hills pero kide high risk cases. Riboy khan real khat sao ki high risk case, but ki armed forces, paramilitary forces. West Garo Hills real ki high risk cases. East Jaita Hills khandai baro khandai ki returnees. Kini launching patna, these are the updates as of today. Nilap bilang positive relate coba flat in hanyang jui apo lagi kot. Teman-teman apa lagi kot di si bidang le contact tracing ni berapa? Di kajing khang yang kasih dong tam bukan nyerap yang contact tracing akan ni apa? Teman sendiri contact tracing dengan atas kita tentang nyawut, kita belum high risk nyawut. Dengan ada tes ini dah bomda ni iram, te kamat ni supply pada itu. Jadi akan kedor pada iyo bonlek nomor live weight track election lagi kot register pada kami kerja jui bagi dan positif. Nomor kita si haka. Kita rekor giwan nomor kita diwe ki batray lang bagi ilang positif kita test pada haka historik salap lagi historik karena itu bagi lapi historik menen kata kali menen sele itu contact tracing bakat salap village po ayuru kan siapa lagi kau mentah kasih haka por mister kekerteng kejungi kalau Dil Bahadur Beswa New for us nam kerta senrang ilalat poi po emergency jong condigrams haka shtarik September 2000 ako haka por sibaje line minister club haka after September 2000 ako hakapor pra sausan minister club in type 2 respiratory failure day badan but COVID-19 pneumonia but idan getting pang kabla hamslam kadai kita hot ka COAD yang chronic obstructive airway disease. Ite na po kasno Nongtrei. Person is from Nongtrei. Kalau sidong tang badan hakiman hakidon hakipor ke baki klep. Kita hiarai kemas ke jungki kia keren kita teng ke klep ya gini. Takadang ilawan rakyat itu mengiong ke behavior change, individualized training. Dan nangilai iyo yang dengan training nak man ngai tiwei suatu apa kuno kapur start kena jempang tengah kata nang tangin laman continue kena jempang hendak ti kemagalang mentah ada piong yelo bandeng mas boro sisi kata bah ya kamu tabalong kita kila suatu bahkan dan physical distancing apa filanya apa filawi kemas ke jongki pindan jengai ni yue tengah yang ngri pi kendo marjan pimdang dimas pi keren te lara yue long positif kamu kimi regulasi yo lagayo ndring ngalai mentang ngalai isai ni kidon gitu gibalong positif kibaron apa hospital kidon gitu gibalong positif kibaron posno kiba kia kendo mo kam ke jingte bagi long positif kila ada bi kendo ya giwe ndai tang nomor bagi dang mas kia dai ladi kita giwe kimio ti ya kata ngalai iba kata ngom bakani ke jingdang mas kadai ke bakang sanma mo Kalau kaju ke jembatan ke bawah health department in buat perking hari ini. Kalau kami ke badeng mas, buat ke physical distancing, buat mensagi kita, buat perking ini.
Tambah kini kan niati, tambah kasih long tang gawai kalau orang ngindai kendung, ngilai cenus ngiden kimas, ni yadai ledi, yadai kiwairu, yadai lediru. Ya kata tinggal dum lalai, tambah kumakalang mentahi, ni iba kani kelas tar kampur, keleng. Tinggi ni kapala ban penting, tinggi ngipet kumapor hilbong kadang sakut betang hari hilbong, ngipet hajul para sakut bet hajul para, mau ba sakut mau ba, ngipet kumnu, hakini kisi gaya,